Igikombe cy'isi ya 2026 cyafashe indi ntera. Afurika iri gutungura isi, Messi na Ronaldo mu rugendo rwa nyuma rw'igikombe cy'isi cyabo cya nyuma. Mu gihe isi yose yanze amaso igikombe cy'isi ya 2026, ibintu bikomeje gufata indi ntera. Abantu benshi batekerezaga ko Brazil, France cyangwa Argentine arizo kipe zizaba zikomeye cyangwa se zizaba zikomeye muri iri rushanwa. Gusa kuva ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi hari amakipe menshi agenda yerekana ko ashoboye guhangana kandi ashoboye no gutungurana. Uko iminsi ishira niko hari amakipe ari gutungura isi, hari abanyabigwi bari kwandika amateka yabo ya nyuma, ndetse hari n'umugabane wa Afurika uri kwereka isi ko ushobora kongera kwandika andi mateka nyuma y'ayo Maroc yakoze mu mwaka wa 2022. Igikombe cy'isi cya mbere cyitabiriwe n'amakipe 48, ni igikombe cy'isi gishobora kuba icya nyuma ku banyabigwi nka Lionel Messi, Neymar, Luka Modric ndetse na Kevin De Bruyne. Ariko kandi ni irushanwa riri kwerekana ko igisekuru gishya cyangwa se ikiragano gishya cy'abakinnyi bashya nka Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius Junior, Michael Olise ndetse na Lamine Yamal kiri kugenda gifata ubutegetsi bwa ruhago y'isi yose. Afurika iri kwandika amateka. Niba hari inkuru iri gushimisha abanyafurika cyane muri irushanwa, nuko ikipe zacu za Afurika ziri kwitwara neza kurusha uko abantu benshi babitekerezaga. Maroc yongeye kwereka isi ko ibyo yakoze mu mwaka wa 2022 bitari impanuka. Ivory Coast nayo yagaragaje ko imbaraga n'icyizere gikomeye ikifitiye kandi ishoboye kuba yahatana ikagira ibyo yerekeza. Mu gihe South Africa yakomeje gutungura abantu benshi nyuma yo kugera mu makipe akomeje uru rugendo kandi atarahabwaga amahirwe. Abasenguzi benshi bavuga ko uyu ushobora kuba ari uwo mwanya cyangwa se ushobora kuba ari cyo gihe cyiza umugabane wa Afurika kuba yakwereka andi makipe yo ku isi ko irushanwa aribwo ritangiye kandi nabo bashoboye kuba bahangana. Afurika itakiri umugabane muto cyangwa se umugabane uza kwitabira gusa muri iryo rushanwa ugataha ntacyo cyuye. Amakipe amaze gukomeza ndetse n'amakipe amaze gusezererwa. Kugeza ubu amakipe amaze kwemezwa ko azakina raundi ya 32 na Argentine, Brazil, Ubufaransa, Norvège, Ubudage, Mexique, Amerika, Canada, Ubusuwisi, Maroc, Cote d'Ivoire ndetse na Colombia. Mu gihe andi makipe yamaze gusezererwa arimo nka Tunisia, Haiti, Turukiya, Jordan, Panama. Haracyari andi makipe ari kurwana imyanya ya nyuma yo kugira ngo arebe ko nayo yagana muri raundi ya 32 cyangwa se kimwe cya 32 kugira ngo arebe ko byibura nawe ubwayo yabasha kwikarifiya. Messi na Ronaldo baracyandika amateka nubwo imyaka igenda ishira, isi iracyahagaze kuri Messi na Cristiano nka debate ibihe byose. Messi akomeje kuyobora Argentine mu rugendo rwo kurinda igikombe yatwaye mu mwaka wa 2022 cy'isi. Ronaldo nawe aracyafite inzozi zo kureba ko yakegukana igikombe cy'isi bwa mbere mu mateka ye. Ikintu gitangaje nuko aba bombi bakomeje kwandika amateka mashya mu isi ya ruhago. Messi akomeje kongera ibitego bye mu mateka y'igikombe cy'isi, mu gihe Ronaldo nawe akomeje kuba umwe mu bakinnyi bamaze gukina ndetse no gutsinda ibikombe by'isi byinshi kuruta abandi bose. Abafana benshi bavuga ko iri rushanwa rishobora kuba ariryo last dance cyangwa se rishobora kuba ariryo rushanwa ryabo rya nyuma. Urugamba rwa Golden Boot cyangwa se guhatana uzareba ko yatwara inkweto ya zahabu, uzaba watsinze ibitego guhiga abandi. Iki ni ikindi kintu kiri kugenda gikurura intambara y'abashaka kureba ko baba baruta izamu beza mu gutsinda ibitego byiza muri icyo gikombe cy'isi. Kugeza ubu amazina amaze kuvugwa cyane ni nka Lionel Messi, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Denis Undav w'Umudage, Jonathan David w'Umunyekanada na Ismail Saibari w'Umunyemaroc. Bose bari ku rugamba rwo kugira ngo barebe ko bahatana bakegukana iyi Golden Boot, dore ko irushanwa rikomeza ubu bose bafite umubare w'ibitego bitari bikeya kandi ibitego bigenda bihinduka bitewe n'imikino. Igisekuru gisha cyafashe ubutegetsi. Mu gihe Messi na Ronaldo bari mu rugendo rwabo rwa nyuma, hari igisekuru gisha kiri kugenda gifata ubutegetsi. Mbappe akomeje kwerekana ko ashobora kuba umwami mushya wa ruhago y'isi. Haaland nawe akomeje gutuma Norvège bimwe mu makipe atinyitse cyane ku isi. Vinicius Junior ari gutanga ubutumwa bukomeye muri Brazil, Michael Olise mu Bufaransa nawe gutungura benshi kubera ubuhanga bwe budasanzwe. Naho Lamine Yamal ari kwerekana ko impano ye ituma abantu benshi bamujyana bamwe mu bakinnyi babaho mu mateka ya kera. Isi yose iri kureba niba aba basore bazasimbura ikiragano cya Messi na Ronaldo basa nkaho barimo barasaza bavamo. Neymar yagarutse, Brazil yongeye gutera ubwoba. Kimwe mu bintu byashimisha abafana ba Brazil no kugaruka kwa Neymar nyuma y'igihe kinini ahangaye n'imvune, yongeye gukina ikipe y'igihugu. Ibi byahise byongera icyizere cy'abanyabrazil ko bashobora gutwara igikombe cy'isi. Ariko umukinnyi uri kwibandwa cyane muri Brazil kugeza ubu cyangwa se umukinnyi Brazil ishamikiyeho umukino wayo ko ari Vinicius Junior, uri mu bakinnyi bari gutsinda ibitego ndetse no kwitwara neza kurusha abandi muri iri rushanwa. Ubuyapani bukomeje kwigisha isi. Nubwo Ubuyapani buri mu makipe ari gutungura isi haba mu kibuga, ndetse ikintu gikomeye gikomeza gutangaza isi nyuma y'imikino yabo, Abayapani ndetse n'abafana babo ibintu bakomeza kugenda bakora nibyo bintu bamaze kumenyerwa. Batora imyanda yose muri stade mbere yo gutaha. Ni umuco watangiye kugaragara cyane mu bikombe by'isi byashize kandi wongeye gushimwa n'isi muri iri rushanwa. Abantu benshi bakaba berekana ko Abayapani bafite umuco mwiza. Abantu benshi bavuga ko Ubuyapani butanga isomo rikomeye kuri siporo, atari ugutsinda gusa ahubwo ari no kubaha aho wakiniye.
Ese ni bande bahabwa amahirwe yo kuba batwara iki gikombe cy'isi? Kugeza ubu amakipe akunze kuvugwa cyane n'abasesenguzi ni Argentine ya Lionel Messi, Brazil ya Neymar na Vinicius Junior, Kylian Mbappe n'Ubufaransa bwiwe ndetse n'Ubudage. Ariko hari n'amakipe nka Morocco, Norvège ndetse na Colombia yatangiye gutuma abantu bahindura ibitekerezo kubera uburyo barimo barakina umupira wabo mwiza ndetse n'uburyo ari amakipe akina umukino uryoheye ijisho. Mu gihe raundi ya 32 itegerejwe, ibintu bigenda birushaho gukomera. Messi na Ronaldo barashaka gusoza amateka yabo neza. Mbappe na Vinicius ndetse na Haaland barashaka gufata isi nk'abasimbura ba Lionel Messi na Cristiano bagiye kuyoboza isi inkoni y'icyuma. Afurika ishaka kongera kwandika andi mateka. Brazil irashaka kugarura icyubahiro cyayo dore ko ari ifite ibikombe by'isi 5. Argentina irashaka kurinda igikombe cy'isi yatwaye mu mwaka wa 2022 kandi isi yose itegereje kureba niba iki gikombe cy'isi ya 2026 rizaba irushanwa rya nyuma ry'abami ba ruhago cyangwa se intangiriro y'ingoma nshyashya ya Mbappe na Haaland.